ye da twedi ampon basa ya dom Nyankopon ono a obo nsuo bo asase obo nipa se ne seso so sanse de nipa ba asase so se wo mbra no behwe ne modran so anasas enyoma a wabo ewo wiase mu ha ema no eno nti ana enne woye ya dom a ye da so etiase a me ne wo ede nhia ewo Attention TV eso obekasa na de sparkles de mara ne bebrebe ye no wo se kire se me ne Pastor Paul Afo ana ehyiemu ewo ha mene no ebetwetwe enkomo ede afa akosi adai Odike ye na enim se ne political party United Progressive Party UPP ewo Asantemamo na ye na enim se na nseyemu de owura dodo na anim no as Odike pan de o trende papa efrise wo kotena Oyerepa FM ekokeka nsem bia ene nanom ahemfo en aso andia nanamo ahemfo ekire se Oyerepa FM Odike kotena sekeka na adwen no wonye na wontum ene mpenifo binumu edi omanim a ene no Oyerepa FM work say emu ye adwuma ma back to work na ene ye twen adwen e de si Odike ho yenhwe story bi ebepie mu a busiafo ni na no e de fa Odike ho na ye na enim se Odike ko kan se me de fa galamse ho a ankoye asempa anasasem de amfa ama yemeka ne se Menshia Palace na enne no mayenko kan semba ku bi ewo obi wo page ye wi a many Pastor Paul Afo ye betwe komo e de afa ho Osei there have been claims that Menshia intends to harm Odike, but no one is plotting evil against Odike. The traditional council just summoned him, he explained. The Kumasi Traditional Council directed the management of Kumasi-based Oyerepa FM and TV to temporarily head operations from Odike made the comments on their platform. His comments have been described as distasteful and disrespectful by members of the council. In the name say Odike and Ekotena radio so council na ekamiko yes say wo friend by him fear. And also Tutu nsem bi money won say ekamiko yes his life is not in the safe hands and unti me emba mention na mbebisa Sofo Paul say ekamiko yes radio station ebie ni radio station na say ne Attention TV yete ha na Pastor Paul Afo akomeki comment e dey amfa D4 ewekakosi entry ho na D4 ewekakosi entry asole fi fie say yento radio stations mo bra onipa o kan asem no ewo ho no mo eno no ebobra anase eno no embobra papa mo akwaba mami apomo ya me adome ho ye pa enase miti na me de ba adwo woti ni mani wo mpa ala wani wo na se busia mama nka cho say so for your team chain me ma no if you say tea no me de ba say me me editor ye Jacob Nati ana na ebidi odin enka say me so na me hira so dabi ye boss no edifo esanso ti asere dem okay papa say me bre na maka e de afa Odike hu na so ye hwe ba bia ase Ghana fo no mo e hwe omadwen e fa nkoso ebi mo atwa omadwen akosina se kam yakoye se asem na nkwa ebeye ni na ne se Odike kwotena FM station so ekokasa se na obetena ha wo kase na comment bia anye Menshia for de na Menshia for etnia onda se yento radio station no ye hwa embra we no e hwa se da me da hwafo ase na me chia me yere oba pa hanan so ba bia obi anyame onhira no amen wajo mama kan say we yambra but Ghana nkasa no ansa wo tumi a dia wo pa bia utumiye yeah say wo hwe Menshia wo kan a tumi no eso nti wo hwa ne wo pa bia obetuma aye na Ghana adiba ko a ekunye wo Ghana ha aye nukredi se wuhu nukre na wo ka pe e wo se wo tan ba bia wo da nukre na di wo no memfa ba bia wo ka nukre wo na nimpa na wo ka nukre no wanyi na mfi ho a obese na life se di obeya ontome ankasa biem okay waje ase nti enyambra but 2 minti na wo tumi de ya saden ba enti abia ke radio station aka obetum me ma kwan mo anentia se nipa no ewo ho nipa obakasa ne wo ho
but what I say nipa obakasa na ewo ho enyem radio station oye ekwan na mede man no so obakasa obi ba na okasa obaye adwuma e TV station wu ni ma asama obaka ho okay nti oba man kwan e ma waye na adwuma but one man kwan the next day na ma ha biema okay but what I say ne kasa nti na asama ode ba ye nti no na okasa afa ho na se yehwe na be ha adwen na e ma no kwan na o ma ho biema okay e betuma sisin but pa say obe stop here say ma ye TV station na ye radio station men koso no ay wrong na me che bibi say embra ninti ana say 2 minutes no wo tumi wa Ghana na wo pe bia wo betuma ye but ayem brasa ebusia form pese ba kotie Odike no musembra momentia palace watonsa edifre na ono ankasa so edense ni beta bontinse ka me akoye se ne nkwa edanse mu fise yehwe menhia ho no mu na abrafo na ewo ho no mu na ne nsem abeto abontia ka me akoye se Ghana fo kemitwe na so yi ne nkwa no kra no eho ayehu ade ama no eno nti ontimi enkopie mu ewo ho yenko ne yenkotie mu kakra embra la no so tie monti ase o mesi JJ Rollins Ghana for 10 Rollins nyina yi because of this Asante Hene case a typical example. Now when Rollins came, he realized the rich men who were destroying the system were the same people blaming Kwame Nkrumah and the rest. Omaini ma yeden esisium corruption. The same businessmen who were destroying the system. And Rollins said, no, Charlie. They say, who you hear about Mama Yenye, don't come me. And near maybe a sikafo na transfer. Sikeni biti me kofa petrol or kofa gas. Now, as what they just 10 Ghana, no, what ton 20 Ghana. Now, what tina gas libi so now, what a near man short tour. Now, more rush it. Into wakasa adene 10,000 na so wakasa for 20,000 bra ube tua 20,000 because when son can be a combedo. This is the system we were in. And then Yamede Rollins it's a Rollins MS of us our problem no Emma Ghana for. Exactly, Rollins started closing some of the businesses down. Enipa sorry tia Rollins. Rollins started closing businesses net down business ya ekum Ghana. Rollins started who close to business down. The same citizens of Ghana were against Rollins. What you say? Now, Odike case just allow the Asante Hene to do his thing. But from what I am seeing, Ombeka koma ahemfufu biska. Say omoni Asante Hene nko kasa usuma. Onse wo hene bia no o na futufo. O mo no mo fadwen na na akofo ado o mo no mo fadwen. Me catch that was say Odike mo they are in the process of bribing Asante. Me who say me be ke bi na asem ni mo yedin. That is the power of Kwame Ade. Me be ka sem bia na asem na kira yedin. Because me kasa wo mpanyimfo mu. Enya se me tu me ho. Me kasa me nim ne meka. Na ama asem no onsa asem no aye din kakra. It is true. Me so mbekwa kwa Asante. Omo mudidi Asante Hene temu nyina ya mo muska. Omo mudidi Asante Hene temu without proof ni nyina no. Ya mo muska. E usuma so no mo yesa. What you say? Esikafo ena eto ehemfofo adwene. Esikafo ena di wo musika ebrabo hemfofo na omato hemfofo nti omu jimi kura hemfofo no ntube nka. Odike boni omudi ni sumaso okumase. Do you know muni? Onza me kai yer mo ayedin. Or you want me to expose him? Me expose na sana. Mahundi yakoso Ghana. I thanks and semna. Let Asante Hene exercise his authority as is a power as the king of the land. What you say? Muma Asante Hene nkyere se o tumi bia okasa. Eya dwuma. Enya se na yedidi na ahemfofo no democracy na essay Ghana na mode obi anya opportunity opeso oye de opeso oyem. Asante Hene democracy nkyekire Asante Hene.
What is asante hene democracy in cheche asante hene. Si bi akane ne de ani die man panyimfo no ta democracy semna ba be yi ni nyina firi ho. I support democracy and all of that. But in terms of our traditional leadership no de masa enema bi enkoso no asante hene ka say enko to radio station mu forever. Say you close to radio station no. But from what I am seeing no ombekwa kwa asante hene ska. Enya asante hene nkasa na bejiska no. Ye betuatua sika ma hemfufuo bi omo asante hene ho ama omo ne nakasa na we de wa anye ne ye na we de ama yakwa kubie radio station ama omo back. That is the power of corruption in Ghana. Na aka say ye be solve corruption ne ade a. What you say? Yeah. Me say esikafo eye business. What you say? Me say esikafo eye business. Na omo business ya omo ye no ewadum na adum aye poto adum aye fi adum aye poto na adum kura omo ye business omo ntimi solve problem na ewo adum no a na wo kokasa na asante hina ma nsuo na ye fi ni ade a esikafo ko na galamsa ekoso omo na hyase bibini be di boni awie no oba be yi agu bi so no watwitwa sika omo nya de bia bi oyere pa radio ni ade omo nya sa sika no wen galamsa ekoso no esikafo na hyase o ma to police fo omo to police fo na hemfofo asante hine se o de wontimi ntono no ntimi nkasa bebre ntira ntina asasem ne ba yenum se no ye na etimi kasa nana enema bi ekoso no chale enema bi nkoye ntina na ye ward eno wo ho ba se meme kwa me ade meme yo business e wadum na me di business se ye japade wadum na meme nya ho hwe na me ba bontena be di asante hina tem se wa ma ensu ye wa adum asai wa ma ensu ye wa asante region ye basa no abrekura mi problem na me ya me nso me ka ho adi ese meme ye ma fam die solve sa problem no before I come out to blame the king. We need to learn how to be justice enough. Esikafo nto police for ewo Ghana omo nto hemfofo asante hene pese wo kire so no wo sika kura na wo asante region untimi nto no ena momo nti ase a monti story ni nyina ase na tete anka asante hene be di kase mu Osei kranke yesu ase on befre asante hene no o makasa usu ase nanka Odike di sika kakra to table so sena na munyi sika na momfanye ayisi what yes ba asante hene so no ntimi mfa sika nto no nti ono wo to kire se radio station mo nkotun akra ya yifi asante hene se hemfofo mo ka wo mo Ghana na beje bra ono ye no onye bribe untimi mfa bribe nto no nti sana Rollins ye yo Rollins ma ye close business bibiri abusiafo Odike anayete ne ede eba me ne Pastor Paul Afo eda so etwan komo twetwe no eso papa se ye ka se ye nka ne se oman agye aye nanim se president ko ye ko na like ye free ho na politician ekotena social radio so ana social media so ekaka ho asem na wo de menhyiafo ebema na so wo de mpenifo bi mu bema ye hwe omo reaction omo ye no hu se eye too high pacho se o ka oman adna ye ka ho asem no se oman na si ye njai na ye yina ye jaya eye okay but ye bebo obi mu afi ho na obi mu bokwa akoye de style what you say no krezo de den a no kre ne beba bacho Jacob bacho to dine mama what mama no ye dede no kre de o ye den a no kre be pie enti na me kire se omo ye juma so ebebe bueno la ka a sound pequena munye na mo conclude okay bacho kasa na mo nti mana America no kre no ka eye hi se wa ka no kre den so ebepie ba ade no wasisi se manyenye but be kom no mpenifu na nkasa no na eye enu bi no kan ye ha nti ense obi antumi nka senia mpeni di na America se
tumi no se de atini nti obi asuro se oba ka se bia se ni ba ba ndam a ye nyina no ye wo man ni mmoma ne sai nti uyim ka no kre ne wuye se oba ka no kre. Pastor Paul for actually at the found the last word and I am the papa you will say o ka no kra yeah. But so try to know wo dey fasubia ni so amfa amaw aha ana na edemo ebesinas ma menka o say number no e 0548302985 ni na e University Foundation number na me dey amaw no woni bi ajanka mobrowa ane ehusia ana still mpacho ye gusu ayehwe a prison phone na abekan wani te say no cost and demand no ayekese pa o send ya aya first maskano emu enye du say 11 back university say so and also agi 11 attention TV keep watching if you say that we inspire you macro with us.